Elhamdülillahi Rabbil alemin ala kulli hal. Ey rahmetli Allah'ımız, şu jeyinler hürmetine, illerimizni, günlerimizni tanış et, şu jeyinler hürmetine, ey rahmetli Allah'ımız, özünün bitmez rahmet hazinelerinde bulan bereketlerini her barışalarımızla nasip et. Amin. Allahu Ekber. Forumның төп максаты татар халкының үсешендә, милләтнең бердәмлеген ныгытуда мөһим булган традицион рухи әхлакый һәм мәдәни кыйммәтләрне саклау һәм пропагандалау юнәлешендә татар мөселман дини оешмаларының тырышлыгын берләштерү, аларның үзара багланышларын ныгыту. Без бүгенге көндә сезгә таянабыз. Әлбәттә, читтә булган татар халкы өчен ничектер үзенең dinini, ғөрф-гадәтләрен саклау, бергә булу имамның роле бик зур. Шуңа күрә без сезне үзебезнең фундамент, үзебезнең нигез дип саныйбыз. Һәм менә бүгенге көндә без бергә булу ул зур кич. Без бергә булсак, зур эшләр башкара алабыз үзебезнең халкыбыз өчен, үзебезнең динебез өчен. Бездән башка бу эш белән бер кешеләр шөгыльләнәчәк түгел. Tağın bir bugün ehemmiyetli problemi var. O da bulsa tuğan tilini hem milli dini mirasımızını, ilahiyetimizi saklap kalı hem tırgızı. Tuğan tilimizde asırlar boyuna toplanılan sıklanırlık yazma mirasımız var. Alarını bugün yanıdan halkımızga kaytarıga gerek. Çünkü bizim tamırlarımız, milli susavımızını kanagatlendire alatırgan çıganaklarımız şuşunda. Şunun aydan biz Tatar Kongresi yugarılığında hem Tataristan hükümeti maştabında milli elifba hem yazma miras günün buldurunu sıradan edik. Bu işini başkaruda, nigizmemelerin bulduruda Kürtler yerden biterge ezir. Gumumen Tatar Kongresi kilesi yılını milli elifba hem yazma miras yılı itip de ilan ite alır idi. Vatandaşlarımız bulgan Rus kardeşlerimiz Din Slavianski Bismilnosti и Kulturi deyip atalgan beylemini devlet yugarılığında bilgiler uzdurdular. Biz de bir Rossiyada ikinci millet Tatarlar. Bizden de miner yıllık şuşundu mirasımız bulup durganda bir katlam Tatar ziyalıları, yazıcı kompozitorları, medeniyet hizmetkarları, okutucu alimleri, din ehilleri birge birleşip bir niyet bilen milli yazma mirasımızını kütererge irişteydi. Biz hayat özümüzün Tatar ekenligimizni unutup jiberamiz şu. Şunun arkasında ana tilimiz yaşayışına zor ziyan salına. Türlü seferlerde yürgende iktibar etkenim var. Şunday yaş hazret. Rus tilinde de, Arapnikinde de, İngiliz tilinde de şartlatıp söyleşer. Emine özünün Tatar tilin ipi tuzluk kına bile. Umumen bizning Tatar deb yurgan baytak bolalarimiz da yo'qlaganda Ruscha so'zlar aytib sataşar. Bu eng durust ko'rsatkich. Kimda kim boshqa tilda sataşa ekan, demak ana shu til yaqinroq bo'ladi. Yosh Tatar ruhanilari orasida da yo'qlaganda Ruscha sataşuvchilar bor deb o'ylayman. Another tradition.